Thengio muno makiria githina mbere na kwirorera Inoro TV. Ene twathoma githomo kiega atia kia mirire miega githomo twareherwo ni Njoroge wa Githĩnji na Dagitari Rose John ndumwe na Gesho wa Rĩanda gutiri undu onomwe wahituka ndathoma githomo kiu giothe handu he kwaragio ngaigua tari nie no ngoreirio no ni tondu uyu ni mwiri wa nyama na thakame ndukiagaga mathina haria hothe uri thini wa Jamhuri ona Jamhuri geithika na karibu sana. Uyu ni umemerekia murihire waigwa ni umemerekia murihire ukimenya namba cia thimu tukuheana makiria ma maita 10 na ni tukorwo tugitenderia na kunokoreria hatari kuongerera otiga kwaria ma kuri indo njega cire kuri indo njega itigareire. Umemerekia uyu turugamirirwo ni kambuni egwete wedini wa migunda na properties etagwo Golden Dreams Land and Properties Limited. MD wa etagwo Fred Kahura nderega gukudia toireko ni agutwira we mwenyewe ni areketie gukinya mbere yakwa ndina mutambo wa SMS 2248 ugikorwa na kirio kwenda kuria mutambo niguo uyu na iPad ne jaru ino eroya message kuo ya ginyeria shija wa Jamhuri. Fred Kahura, yes sir, kutoka Gatodo North, yes sir, MD wa Golden Dreams Land and Properties Limited. yes sir. Good morning. Good morning to you too. How are you? I'm fine, thank you. Long time. Naigwa na jarige dogo. Long time. Na mimi niko salama na shukuru. Naigwa. Yes. Umeteta otakahura. Otoireko. Ni ndio kuwega mothe ne kamenyera thank you nyodo wa report yo koguo mothe ne gwacenjio mori kidogo tondu tene kwiragwo umite ta karithi riu ngwicire riu ni nie ndacenjia ndagwa umite ta kahura riu agithie Gatodo North magaithie no twira twireko ni ndina uruka mugwaka ngithe ngai no yamenyereire kuma kwirigana akanduga no tugi wake na akahe mihomo akahe hoti tondu kamau ndakurithino wa kindu kiria ngai ahega mundu ngai ahega mundu uhoti wa guthondeka utonga na mauna maandiko ngai ahega mundu uhoti wa guthondeka utonga no uhoti wa kuhota taukwo na gwika maundu tondu kamau uria maundu mekagwo ri mwikira wa maundu we fata muno na rimwe mwikira wa maundu ni wagagirira muno makiria ungitwarana na ciugo cia rurimi rwaku tondu kamau wakangithe kindu kiria kireko kina thina ni ukaugwa onagu mwikire hana o kogu uhoti uyu waheo ni ngai ri haha ukagia na riri kwagenda kanobu nona ngari na hathutha nire kanobu keho gatumaga sterling wona weka ati ka ball joint look ka ball joint na harugu gatumaga ecere nona gocera kwa ball joint yo ni wa mundu ri ni uhoti uri ukoragwo hetwo ni ngai kogu ecokere ngai ngatho niguo ndiro kunyamukira rucino rwo muthi na nigetha tuke twaneri hamwe na mwiroreri ora hamwe na muigithia wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited. Kama ujitikiria ni kuri mundu wanyona rita ria mbere arigwo jambe no kuma Gatodo North ri no uyu Golden Dream ni aya uyu wahana Haroni kana mutha goko gweta gwake deru patino yothe etagotana ikoyo kireru kia hana maandiko maria moria ma Haroni iria inyoro kwerirwo maguta makanyuruka deru-ini cia Haroni uyu no woka uhana Haroni na tutinaigwa umana kuria rwongo rwa bururi tugwetereire tuigue thauti kana gucenjia etagwo Fred Kahura kuma kuri kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited na kamwaka ngethe kambuni ino korwo kuri mwana wa Ruiru headquarter yayo ri ikaria Ruiru town Ruiru ndani Bidii House gorofa ni ya gatatu
wona wakinya kou motungata maku mothe kiuria kugiothe uri ongenda hiu gutangikirwo na kiuria giothe kigie mugunda kiuria ongenda kumenya kiria twina kio kiuria ongenda kumenya haria tukinyitie kiuria ongenda kumenya gya title maundu macio mothe ri mari wabici na Kamau wa Kang'ethe kuri mundu ongenda gutucerera ri gutugenera ri na kuri mundu tondu waiga aria me guku bururi-ine na aria menja waitoka cia 2+254 aria marenja waitoka cia jamuhuri ri na wacio ri matukinyagira thini wa ng'enda-ini citu kure kwa Facebook twitaga Golden Dreams Land and Properties Limited kore kwa TikTok twitaga Golden Dreams Land and Properties Limited no namba ya thimuri iri na ginya WhatsApp yajetie na 07 18 00 44 07 18 00 44 55 Gehoka maitwe kure gatono ka Mwangi Mang'u kure kwanu kure magumu turatora mibira na uniform tugotwara mibira na uniform kure mono wa Nanyuki uniform ni ukohe mibira ni ndiraheo uniform tigetie uniform jigire wiga utigetie fia maguta maguto andu amagumuru ngwiciria mathira mao ni matangikirwo turi haha ni tukiakanite gatundu nothi na Kiambu Nyandarua ni mwe muhaka-ini twi haria kiria-ini no me andu arĩa muhaka-ini ni abata muno Kamau wa Kang'ethe haya ona ngethi kugura mugunda ri nona mundu wi haria muhaka-ini no abata muno tondu ni akiragirio ona tia toguo nginya ni akuheaga information ya kiro ragura Kamau wa Kang'ethe ungigathie wone neighbor wa hau ragura arorwo na gabaga kiguthaguthaga muhaka umenya red flag number 1 chunga maneno chunga pesa yako na nikiona githwe mugunda itu ba kuiriga mbere na tugatigira maundu maitu twa matangikira mbere muru yatanathi nigetha mundu wi muhaka-ini ri akorwo akimenya haha ni hakinyete nigetha in case of any dispute kukorwo kwina mundu wina kiurio giothe ri orie mbere ndakorie tuigite muigithia hau ambe orie mbere ya mundu ucio by the way danayuria nikitumaga muirige handu mureke mundu agure eirigire kumbe nigetha we ukiomenya mugunda ukinyete ha guthie ha na nigetha Kamau wa Kang'ethe toro uguo number 2 kire gitumaga tuirige ri na tugekira ginya marangi maitu tugekira ginya gate ri ni gutigira ati uyu neighbor ri kwahota gukorwo hihi ni twendire mugunda tari witu kana utari wa mundu wa twenderia nigetha tumbe tuirige mbere nigetha kuikorwo family no ndaiguanite ri tumenye mbere tondu Kamau riria mugunda kwendio ni he kindu gitagwo sponsor consent muthuri ni etagio mutumia wake ni etagio mwendwa wake na hau no mundu amenyaga mundu amenyaga indo ciakwa indo ni citu na uge ukorogwo wi andu-ini aya a family nego tareke ngurie Fred Kahura mundu angitio mutumia wake ri kana ona mutumia etio muthuri wake ri we ungimenya atia niwe Kamau wa Kang'ethe kana hindi aretio mwiko Kamau wa Kang'ethe undu ndukoragwo muhuthu no thini wo thuthuria witu kana tugeka kindu giguto due diligence tondu tutiraga oera ori tumeke due diligence ithu ta kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ri due diligence to bago kato bago thi gwa cifu Kamau wa Kang'ethe umuthi uyu ri muthuri agikorwo atari hori na ukona koda wiko succession ri no menyaga ciana ici ni ciao ni cifu no yana history kiwatho taru hindi ria twathi juke kaundu kato hanekire thini wa family tore twathi ka baba munini ri ni urikana marwa mandikitwo ni cifu ate ndari muciari na ndari ciana na ndari mutumia tu hamwe kogu cifu no heanaga undu uyu kogu riri ithu tuguthuthuria mugunda ri tumira mugunda ni wakwi turehere mutumia no to ba uthi gwa cifu tukamurite cifu tatwire mutumia wa muthuri uyu ri eta gwatia na tukagia gikaro tukwenda tugakuruhania thini wa report itu ya due diligence wita cifu tondu na ithu turakurehera community tondu Kamau wa Kang'ethe wira witu ni kugura mugunda munene tukautinangia andu acio ri tumatiga moko-ini mao tumatiga acio mwakora ko amwa ari cifu ari murugamiri wa thirikari tuhamwe Kamau wa Kang'ethe koguo ithu tugithi kugura mugunda twiraga cifu ta twire kana uyu niwe mutumia wa muthuri uyu tuhamwe agaitwira bas
Nyogwa. Yes. Good. Riuri chifu wako nyuetagwo atia? Chifu wako nyuetagwo Mr. Wawero. Mr. Wawero nire kolero ra jabada ya ma. Bwana Wawero geithie karucine nenda kuririkana riu. Na thiko ici Wawero ni arakena muno ni thirikani yake mahitukirie ati makoragwo na borithi. Ni ararangirwo. Chifu Wawero. Chifu Wawero. Riuri gwikaga mathabu ma 0718 yes 00 4455 ni namba yanyu ya thimu na wabici kuria Ruiru. Wabici no ri no kahura tu koragwo kuo kana namba eno ya hurwo ri ina muoi. Wabici no kamwa kangethe nie no igwa ndi haha. Murori ekura namba ya 0718 00 4455 kana murori ekumaha athie Ruiru BD House gorofa ya gatatu egutungana nao aingira haria kuria kwena chairman na ne ndumire ngeithi chairman Mr. Kagunda Edward chairman itutierega ine ere party ya mufira ini ucio regio haya number 2 kwena madam CEO are madam Wambui number 3 kuri na mundu guto Faith tuwe kwa mukira haha airte admin ni ugutungana team itu ya digital ni ugutungana na Dinda ni ugutungana na Dan ni gucoka gutungana pilot citu pilot ni kuga mundu uri gukuoya agutware mugunda o verify kana kiu turakwira nikio ni gutungana na Gabu ni gutungana na mundu gwitwo Mekuo ni gutungana kuna muhirika wa Sara na muhirika wa Ibrahimu makiruta wira kwe Eunice kwe Kabi kwe manager gwitwo Alice niwe manager kuna credit kogo ni kabuni ina section ciothe na ina mawabici mothe motungata uria muigithia oka kumatha. Thank you. Uhoro ucio ni wekira mukode ati Golden Dreams Landed Properties Limited ti kabuni ya thama. Yes. Ni kabuni na andu aingi a wira ni andu mari na wigiririki. Riu kahura tondu ndwiriga guku no ni ndonete hendi urari kuri ya Ruraya Abu Dhabi ri ona kuno Ruraya kuri ya taxi ni ngari cia Prado woka atia tondu ni wakiuka ri woka koinoro atia kama uno emocio no tuginotana no gakamenya urathi muci wotuginotana ri ndukana thioro uguo ndukanoke wihandite taitimo ukeithire ti wega na ndukanoke atiru kitue no kuhia no uhoro ucio kiumagari no gikorwo muteregaine na mundu ndukaumirire mundu moko matheri na mutieregaine rehe kiria woka na taigwe nginya ati muci wotuginotana ri aiko ni wenda gutanahirwo ri na to nginya ugikonotana ucio ni ndakuhe grathi ya mai riu nawe woka na na thutha no nginya ngurira kahwa atire na then yes nigetha riu uhoro ucio rutano ucio no to wikira mukonde na ni kamwaka ngetheri ndamenya uguo na data ukuo ri ndamenya kuma kwirigana Kamau twatigire twera andu haha ati icoka riakwa ngoka na kiria tumeraga Kamau slogan itu twitaga atia Golden Dream Land and Properties Limited. Uga wanyu ukoragwo riri title deed is our DNA. Kabuni ya Golden Dream Land and Properties Limited uge witu ukoragwo wi title deed is our DNA. Rehe title akorwo na chio uko kugari uguo riu kaina ndore itharwe mondo yo kwigito haru riu tondu ani ngugika atia riu muthuri ebunyore kiarikitwo atia mondo no yandikitwo atia Golden Dream Land and Properties Limited Ruiru Town BD House third floor 0718 00 4455 yes na ne mata ne dhahabu yo ne modo thondeke tondu kamundu korwo keri horo wigie gold ucokeru na ukirehe na tuindo indo ici tikuagwo uguo wona cinda gukuo cibaciriirwo ithondeketwo na material matangiaga ni kindu kiega ona reke ngwire ona reke gaikare hau ana uthi to nginya ugitwara na kireho kiria ici wa urenda die na cio humburia tu page 1 huburie uthomere tu ino rathoma Baraka Gardens phase 3 title deed how turi tonia mundu wa kamera how to humburia how to haya gweka no kai mwe mifango miega kahura ai
konge ungethie kugera indo ta ici ri ukoraga na Baraka Gardens shekeretwo ikonia phase 3 title deeds ona hamwe kama hau niki ki hau thini na ni ibuku iritu rekethio kahora uthondekete wega by the way mugundo kama utwendire nawe haha twandirie nawe twameteire haha twameririo haha na tukimera titu niyo DNA itu ino DNA niyo laici we no title number iharia rugongo ya tabitu approximate area ni nyandike registry map sheet number this is to certify that Mundureto James is now registered as the absolute proprietor absolute proprietor yes ucio niwe mwene Ngodo yo. I are given under my hand and the seal of the Kitui District Land Registry. Nega saino. Ena seal eno dune. This second day of May 2025. How ne hafata mono? Eno nejero. Second day of May 2025. 2025. Nejero. Taito nejero. Sisio kama. We Mundureto wa jiko hau ndona yake he wa ilimu wa Mwangi he na wa Njiro wa Mere he na Mundureto Kagotho ucio he na Mundureto Joki atumia maigithetie goko he Mundureto Maringa muno ona hari ureto Macharia he na Irongo he na Mungai githaka niki gore giki hena Jeri wa Thuku hena Maina wa Mainge ona he Mundureto Leonard yes icio yes huburi rerege icio ne da confirm that is Baraka Gardens phase 3 to material haha kama waka ngede hapa ino nayo ni Baraka phase 4 Baraka phase 4 niyo na thini ti manata thimeho ketorore thini ni kigekuo guoria Baraka phase 4 ri keguoria tuone thini na kuo ri ici ne taito taru ino ne taito ya Mundureto wa Chege Njoroge ni ucio no ni uri kana mafuku ndakureheire kuma gwe father wa Chege aya newe oyo tu hamwe ndakurehe mafuku kuma kwe PN wa Chege one Duno huyu. Ni mwandike wa Chege. Ni mwandike na ginya haya kathi kuchikwa ginya ID number. Of course. Madirega guo ko madirega kuigerera. Ngo kigerera riu. Na no mwe ya mweri igire taitu eno mweri wetano. Uguo nicio urari kuhangira. Nicio urari kuhangira kama ni trikareti uguo. Registry. Ndirumaga. No me cithondekete wega mwibango na inyue ti mibango kindu kiega by the way ona mundu akimioya ri na o taitu ina karatathi ni kabe na kamunyore kega ndiuka no tuonanie mwe no kumfacirira tuonane mwe katuonanie ya ino ya riri ya fathai ona kwaje ni jaga motor page ina double ukire ina double mono na mono yungi ina miene yeri yo title deed yes ni cio mwiroreri githaka nikio kiu nkiagia mwene yes look kama waka ando a Baraka Gardens phase 3 and phase 4 yes title deed is our DNA cie haha ecia okumetirari ru next ne gogona todo hari ingi gucoka ngiuka ndetere cohota wiki igiri uguo ri cia kure mwana wa makutano icio nacio njuke ru nega tukoko tukemetere gogona kama waka ngethe to kugura tu twamendire githaka kia Baraka Gardens phase 3 na Baraka Gardens phase 3 na phase 4 irariku iri kure mwana wa matu ndagika ithano kuma matu town ne hutetie rami kama waka ngethe ni ngoda tuone riu uri haha no muthi oi leka tuone Baraka Gardens kohana tia o muthi uyu kuma riria wiriga goko yes ni kuo goko mwiroreri iyo niyo matu goko ni kahura ndari kana tugikwendia ri bei ya thi riu no ginya ni ya shutie rora hare ru ni kivandini ha ni kivandini totware tuthie tu ni kivandini kama utuma kivandini iyo gate ne wa na tukairiga mugunda niguo cio mundu na igira go ru ni ngoda wona thiini rora andu ni mambite goikara kama wirorere riu andu mambite ginya gwaka o ni mugunda thiini wirorere
ucio nä aigä no menye mbere irarä gä thaka Kamau hau tugire iriganite na mukawa niguo yo Kamau hoteli ni weno Kamau ni andu ni kuria maugaga kurigania ati ni gigoka ni kuria maugaga ni ugoka riu u niguo kuhana that's hivi ndivyo kwa ground hivi ndivyo mambo iko ni tuirigite tugekira gate ati ti andu hena iriga Kamau akang'etheri koguo mundu ure wagurire 399,000 to nugo turendagia ri 399,000 ri kuri muguri wa cash na kuri muguri wa installment ya merita toka modelia 450,000 ri na muguri wa merita toka modelia 500,000 ri riu umuthi uyu ri turari horo value ya kiri agurire tondu ithio twambire kwendia kioneki ni gugoka umuthi undu ucio ni uhingite ndo kuhinga taitu iha koguo uyu riu ri kama these are land now legal land owner ucio ni gutiganu riu wa mundu wa certificate na mundu wa taitu uyu riu ri ni githaka ni giake no we taitu no atware bengi kana gwa sako oe mbeca na njie gwika undu kuu no igire bond no igire mundu bodi mundu iko mutitange na taru no aigire mundu ta collateral no ige kundu ta thibitari no na mundu marahanyukia mundu taitu ni njega Kamau taitu ni njega no gucomora utware uge atiri ni ngwenda katubeca ndugamirire undu muna no ndugakirugamire mundu ningi ureka nae na kuu tinigetha tunone taitu yaku ati mundu nigetha arekio ya odo matikayo waganu na ndabaki okero gwa to Kamau akanda atuirwo como committee ya integrity ya igotiri ya kore mona kama kore Tondo North yes I'm one the committee members yes ya integrity ado maria mena uigerereki ne unane hira Tondo Kamau gosia marori yetiri kwa golende mtugatiri honesty truth and integrity taura Kamau akage honesty truth and integrity oma wigiriki na waragania kogo na mararo atiriri mundu tukumwikira thini wa integrity committee kama na ruta akora iyo ugekirwa abeto ge converting itahana iyo tikamiti ugekirwa uguo no ginya migendere na mitugo yaku ni irore yes good baraka ne twagikuona uria kuhana na ku kama wakang'ethe baraka ri kuri mundu ngigu ne hetokirirwo ri ati tondu ne taitu ri taitu ciothe ci under golden dream no tani cigana getha umere cicio ni cigana aya getha mundu citare ne getha twauma turekie baraka ni undu wa matha tuthi makutano yo ni taitu imwe aya 2 3 4 5 6 7 8 kiuno kyo getigarete ri na bei ni 390 tutikoma sajeri toteto no cirumire bei ni 399,000 kuri muguri wa cash na taito nino wewe ukinunua wewe tunamalizana na yandikitwo Golden Dream Land and Properties Limited yes riu wagura no kugarurirwo thengio muno makutano ni gwathirire makutano twina project ku na tukigira mona makutano ri jugi ati twina kindu kiega muno na makutano kure mona makutano twina Success Gardens Phase 3 Success Gardens Phase 3 nikuo ko ukana nikuo goko na turori hora makutano riko makutano ya mwa interchange ya hala makutano iyo ni makutano kama ndukae kuingira muthiri okwa-ini ucio proceed ta kilomita 1.5 hau farafara-ini ri ukuingira mita 800 800 meters kama rora ngundu kai goko gwa githakara atia goko utia kiagira rora nakuo goko ri goko gaconi ri uka goko tiga ko haha mone ha kuria Nyandarua ukaigirire goko mugunda kukoma wega taguoya wa ng'ondu ini kana wa thwari kana gicuthi kia barathi iria cia arafu mugunda ukahura urawendi atia udawendi 750,000 ke thimi kia ke 50 by 100 kuri muguri wa cash 750,000 tajira atiriri ingiuma ruiru ri nginya guku ri ngwa ndeka cigana 40 ndeka 40 kugu ni kundu ngikara na ndutaga wira town ya Thika ndutagira town ya Ruiru ona guku Nairobi very well ona Kikuyu no thiaga nyumete kuri haiya ona thetoguo rigithe na mundu umire icigira cia guku Nairobi ayoka Nairobi thaici na mundu umire makutano uguikara guku
ureithia kirio kwenda kureithia kogo mugundo no uraguteithia no ndungi wagicoka guthi gwetha broti ya milioni 5 yake na no nyumba tu ngiaka yaku ndungireithia wagicoka wauga ati migundo ndironeka atia na kuo ndionire he kundu kungi andu maraikara ati ndungithinja nginya nguku ni gwitanirwo nguku yako gani thina ona toro uguo nginya ndungiiga nginya kiria ka pet kagui gako gani thina ukaigua ni gwetwo andu akiria livestock nduikare handu gukorwo na indo ciaku nikuo uraikara na nikuo uratheremera na maundu mangi itumbe ndukagura nguku ndukagura wireithĩrie uhoro wa irio icio cia nguku ndukaga na no 750 kwina title inclusive of title deed kwe mai and underline title deed is our DNA kwe mai mekuo we thitima siho gwe cukuru wa ciana wiho kwina thibitari twarwara wiho barabara ni njega kabisa security hana atia kabisa neighbors marauga atia kabisa niki kingi mundu etereire tukoro tu masandire ngiga ikote no maitonge atuherutha 750,000 na ugithie kuona ri thaici 0718004455 ni mugwitikira ndihe nyambegu na ngirita 300 ici ngindehagio kahora o kahora Kamau tugugwitikiria tondu andu matiganaine kimihuko ni tugukuhe rutho ucio na tugukwira ru uhura na beno ri ugotumirwo mafu kunyare meja wa bururi 0718004455 ugotumirwo mafuri wone stigarite cigana tondu kamwaka ni ndame hinde ringi tugiuka ri twago tukimera titu ciani cikauma rina neguo yes good no wagota ginya nyu mweja wa bururi adora meja ya bururi bethe moga metaga Kenya Jamhuri metaga Kenya Jamhuri guko Jamhuri twe sawa riu uyu weja wa Jamhuri no ndako menya atiriri na ndina arata ingi muno kuria US ndagura ri we wita kahura ri we wita Golden Dreams ri ukugitira mugundo uyu wakwa atia nginya ngoka kiuri kega muno kamwa kangethe na kiuri gitangaga aria magura mereja wa bururi ta muruta Milton from UK your friend Milton agura kiagia kiri haria agurire haria barakari na ni agurire nginya kure mona makutano and Milton is a very good ambassador for us kure mona UK United Kingdom na jugi atiriri ithu no gutu aba kwiriga mugunda tukaba tukawiriga number 2 kamwa kangethe thini wa migunda itu yothe ni tukoragwo tuigite aruti a wira maturaga thini wa migunda-ini yo mariraga migunda iyo kurira Kamau ni kuga atia no menya ni gucokereria na kurora na gutigira ati gutire mundu ngiuma na kuria okay we kindu kiu ni giake actually ginya we na tukuwa ni control ogiuka ni undu wa nginya mundu rewe wa bururi mundu ucio no utigagira kundu kuu ni gwathera neighbors gutire na kaundu karahetana ona ukenda guthie gwaka ona ukenda kurimirwo ni tumatithiri ona ukenda kuhandirwo kaiyafa akorage mundu ukenda gwakirwo material cia kondoragira ni wigiririki witu ti wigiririki wa mundu uri uraruta wira ucio ithu ta company ya Golden Dreams Land and Properties Limited tukoragwo tuwete wigiririki ucio tukawiga thini wa office itu turehage mundu ucio ndu oguo ko ne makutano ndatigirire ndi mokenjera Golden Dream Land and Properties Limited ginya masinga muna kindu kane twagurire igithira asa kama wakanga tatuhe cia masinga turekia riu na masinga niko masinga ni sub county ya Machakos County no niga tureke na mundu wa makutano ndoko tumuhe namba ya thimu nigetha athie agenda guthie mugundo muthi 0718004455 oyo nake waigua girimagana twambie na girimagana mana 399,000 kure mona matu Baraka Gardens toka girimagana mugwanja ma 50 kure mona makutano ni kure mundu igua atiri sadai wakaidai kioja hanini to tufeca to kutirigana Kamau akangethe umuthi tondu ndi mundu mukenu reke ngoro ni ukanagia ngoro yako ani menya ari ni cirangenia taito ici taito ni rege keno muno haye ginya andu mariraga mamenyita Kamau tonda ndi mukenu ri no me muthuri ukene kurathima arathima ndu uyu ni tiri uria twarwiriire uyu ni tiri taito ni tiri ni koro igwa gikeno kiu ne tondu mukenu ri nduhurite kure mona wa Joy Gardens masinga ithano with 199,000 andu mirongo iri mbere the first 20 people
Gia 50 by 100 kore mwana wa Masingare Joy Gardens phase 2 re turamediria 199,000 kore mogori wa cash. The first 20 people inclusive of title deed. Taigua kama wakethe inclusive of title deed. Dole besa igiogetio. Ugetio ati cia kuna wakiri cia kuna director ni uramuna ni we haha ona kama uno amuna ni we haha office tu akurira kuri ri kiri wafatara tu no guthie kuria mwana wa Ruiru Town BD House gorofa ya gatatu no Masingare tio no haha riu kure mwana wa Joy Gardens Masingare kama ukiegea 50 by 100 na Masingare sub county ya Machakos County. Number 2 kama wakangetheri kuma mwana wa Mature uharuka no mugoda ni uti wa Kivandini wegeraga mwana wa Masinga ugatungana na mugoda mwega mugoda mwaraganu mugoda wena maundu mothe twakoro twawona mugoda ego hau no tugwisi tukuheana gohoro murori akorwa wona mugoda wena indo ciothe toro kama kwina neighbors 98% neighborhood kama no getha mundu ungifatara mundu muhu mundu ungifatara fanga mundu ungifatara tufa ndungiaga jirani wa kuhoya wa kuhagariria andu na inge kuna ni aumandu no igwa mumadu ni mundu mutugi one takama waka ngethe of course riu gitu hena bakahura na make your concluding remarks. Yes, music under. Thank you sir. Na baadhi mune 0718 004455 migodeno itatuona to ino twagwetari da nekireri na kugweta ati twina offer ya ado mirongo ere a bere are mekorana beno 0718 004455 are mekona kuthikure mwana wa Joy Gardens Masinga phase 2 ira tora modeli 199,000 inclusive of title deed. Twashoka tuigira kure mwana wa makutano kama wakang'ethe twamera daika 40 kuma guku na mwana wa Ruiru office yitu ire Ruiru Town BD House gorofa ya gatatu re daika 40 na tutire hagia guthie tabo onyite ugu tutigo kurihie gugutwara ri ne free tu free ri twakondirekia 50 by 100 ciringi 750 nacio ici cia tigara cia inyanya ri ici ni cia Baraka Gardens phase 3 and phase 4 mugoda ore hutetie rami daika 5 kuma Matu Town twakwenderia 399,000 inclusive of title deed. Namba ya thimu gine keri kama wakang'ethe ni 0718 004455 gucokeria gatho kama wakang'ethe njokerie ro media gatho na ndakurire ati icokaria kwa nirio riri ni andu akore mona wa Matu nitwarika ntutire ndacokia gatho na ririkana kore kwa Golden Dreams Land and Properties Limited tuga title deed is our DNA. Na kuogoko kwa Inooro TV tugaga tita goko ndogiuma goko kumago ndogiuma digira title mwe uhe free. Yeah.